Zdrav, jaz sem Teo Kolori in ob novem letu vam želim čim več muzike v srcu. Srečno! Dragi občanke in občani, leto nasproti nas končno zapušča. Odprimo na stežaj svoje domove, leto objemov, iskrenih pogledov, poštenih ljudi in leto zdravja. Lepe praznike vsem in obilo sreče v letu 2021. Cari cittadine e cittadini, finalmente se ne sta andando l'anno delle contraddizioni. Spalanchiamo le porte delle nostre case all'anno venturo, colmo di abbracci, sguardi sinceri, persone oneste e strapieni di salute. Vi auguro buone feste e tanta felicità nell'anno 2021. Lep dober dan, Slavko Ivančič iz Portoroža. Kaj će vam zdaj drugega reči, kot super se počutim, prekrasno, v Portorožu je itak prekrasno in smo zdaj decembra meseca in pričakujemo lepe dneve in Božič in novo leto. Vse skupaj vam veliko sreče in zdravja v novih prihodnjih letih in dnevih vam želim. Z belimi klobuki, s poljubi na obrazih, prihajajo svetov, kot večne prikazi, na slikah smo zdravi. Portorož, 19 stopinj. Portorož, 19 stopinj. Zdravo, moje ime je Jure Lesar. Vse dobro želim vsem skupaj in naj občutek, komaj čakam, traja in traja. Srečno. Zakaj gre vse tako hitro, vse kar je lepo? Zakaj gre vse tako hitro, vse kar je lepo? In kmalu šel bo mimo ta dan. In rekel boš, je kaj novega. Je kaj novega. Čau, sem Anika Horvat in sem čista Portorožanka. Želim vam ene zelo, zelo lepe praznike. To leto si jih boste mogli pričarati sami. Naredite okoli sebe eno tako kroglo, v kateri bo polno ljubezni, obkrožite se s svojimi domačimi in najdite tiste iskrice v očeh. In radi se imejte. Čau! Belo nebo se je snežni prah, drevje galovi na gole veje. Vse je negibno in nem je zrak, še čas se je ujel v mehke niti bele preje. Po beli preprogi odpelji me sanmi, naj biserni kristali spletejo se z mojimi lasmi. Tesno naj tvoja roka me oklepa, da me ljubiš, da sem lepa. Tiho, komaj slišno reci mi, po beli preprogi odpelji me sanmi,
naj sanjam v belini, naj me le sketanje oslepi. Kljub posebnim razmeram danes prižigamo novoletne lučke. Vsaka lučka je novo upanje za lepše prihodnost. Iz srca vam želim, da bo december topel v objemu najdražjih. Anche se siamo in una situazione atipica, abbiamo illuminato il comune di Pirano con tante lucette. Ogni luce significa una nuova speranza per un futuro migliore. Auguriamo a tutti un grande dicembre di tanto calore e felicità. Dober večer, Portorož in Piran, oziroma bom voščila kar dober večer Istra, Slovenija, svet. Kajti kljub restrikcijam smo lahko nocoj skupaj in ne samo nocoj. Tehnologija namreč omogoča to, da lahko pridemo prav vsak dom, vsako mesto, vsako državo, vsak kontinent in tako prinesemo, pričaramo čarovnijo meseca decembra in tako skupaj tudi ustvarimo posebne, drugačne spomine. Buonasera Portorose e Pirano, anzi buonasera Istria, Slovenia, mondo, perché nonostante le restrizioni stasera possiamo stare insieme ancora più vicini che mai, perché la tecnologia ci permette di entrare in ogni casa, città, paese, continente e così portarvi la magia del mese di dicembre e creare così ricordi diversi e speciali. Vstopili smo za mnoge najlepši čas v letu. Praznični čas, ko se radi ozremo nazaj na pretekle dneve, tedne, mesece, jih v svojih mislih in srcih ovrednotimo, ocenimo, premislimo, zakaj so nam prinesli srečo, veselje in mogoče tudi žalost in skrbi. Čeprav to predstavlja letos velik izziv, sploh v letošnjem letu, naj slabe stvari, ki so se zgodile, čim prej zbledijo in tiste drobne ostanejo zavedno v naših srcih. Hkrati per molti nel periodo più bello dell'anno, il magico dicembre, quando ci guardiamo indietro cosa ci ha portato gioia, felicità, anche tristezza e preoccupazioni. Anche se quest'anno questa sarà una bella sfida, lasciamo che le cose brutte che sono successe svaniscano il prima possibile e conserviamo nei nostri cuori quei momenti bellissimi che sono successi. Zdaj pa, zaupana mi je bila zelo pomembna naloga in sicer prižig lučk, ampak potrebovala bom vašo pomoč. Carissimi bambini, io avrei bisogno del vostro aiuto per accendere le luminarie. Seveda odrasli lahko pomagate, gli adulti possono aiutare. Najprej vas prosim, da zamižite in da pomislite na vse ljudi, ki jih imate radi. Prima di tutto chiudete gli occhi e pensate alla gente, a quelli che volete più bene. Nato pomislite na najlepši trenutek, ki se je zgodil v tem letu. Adesso pensate al momento più bello di quest'anno, o forse di quest'oggi. Zdaj pa gremo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Naj se zablešči!